Tapi pun masalah pas saya berarabu anak apa mata karpu lu cai kebeli apa makin langsung bisa. Beli mobil langsung bisa. Tapi kayak ngai pese panika berarabu nika sesuai bannya mana pese jan orang eset peset berse. Ulang na boleh pese. Peset liga beli berse. Peset liga beli berse. Mak berse ya tompas. Pada ban musim pekomon berpan hasil lo. Jak dealer apa bosang. Mulai sepeda motor kapi. Alhamdulillah. Lebih tong bulan jual kapi. Tompas. Binian melemas. Aja adir gilidir ini. Anong gorono, makita agak talbah ding daya. Dinikmati, betul. Roma spring bed cobain. Nyari saja larang aro. Kun nyeting itu. Entah nyaman gitu, jangan bah kun nyeting bah itu. Orang-orang laki bini ni kamu lemah mun deteng dokter apa kerembak. Arempag kare munjuk tojuk di budi na tokar abas hakim bian laki bini paju tojuk pagrempag bian anu atokar wakun mondung tedungan apa kerempag tak tokar dia edung tedungan lu ini ngakin deh ini jadi anu rebahan rebahan tepar Pangoca marimajer seka anur lagi agentang parpana gentang pada gentang roa lu ini kaki marimajer seka anur pangaramajer reng nyaman lemes jadung tedungan coba munjuk toju iya kok nyatanya apa ya tuh cari lesoki nyatanya akin coba dong tedungan nang mendengar ben maren mun apa gerembek ka salake agentang salake kan pada gentang ro tepar rebahan dia gula tareng bede saya kata romas apa ya sebini pangocang anjaan ambemas toron iya tetiban meliam emas ya engke mas oh iya terus anu kasih mas gulis setro meliam emas pasti laki bangit dele temu angang kali dan mengana apa kerembek tak tokar dari berjalan gitu coba ambian masalah anak ya mas apa ya kere benar Rudi berberingin leku mas barang pak ya mon bajerna non bentap ke tapi 500 iya kuro munjuk tojuk kirim na tada dung tedungan luur marin amalaki nih kak area ilmu mantir ya gula nih kesepah bisa pendapat nggak nih kakek ngulen meneliti bek ampit kok mana pun penelitian deh ampit mana pun ambian latar belakang masalah kemudian dicarikan nih kabar sebenarnya apa nih kabar di budi bah beda kesimpulan itu harus sesuai dengan latar belakang masalah lah pada bandreng laker gini ajunan min asonat sakit dimin sakit mangka mangken gulu bah matur ajunan je asonat dah boleh kasokan punten ini punten sakit larinya mana kesimpulan sesuai dengan latar belakang masalah lulus kok
Kenapa? Sunat sake. Sunat ada boleh? Tanda. Nah, bener. Beda sehelap. Ambian lahir sake. Sake. Ngendung boleh ndak? Dero. Aro tak lulus je. Kesimpulan tidak sesuai dengan latar belakang masalah. Gue lemari pun deliti gini kan. Tadi ambian dekian sambil dengan nana di sini kan. Ya mun tidak saya kerempek ya langsung bah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Al-Fatihah. Nah enggak bah. Asalimutan mas. Baca solawat pak. Pola mimpi Nabi. Amin.